angu butamwe cyagiserimbo warugize ko ndumva mpaye imikwamikwa nanone nyine ko numva ntari bugire ikimenyetso some tangiriro ibice 32 umurongo wa 31 agira usoma Yakobo yitaho hantu Epenuweli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Amen. Yakobo ngo yitaho hantu Epenuweli. Epenuweli niho tugiye kuvuga. Tugiye kuvuga Imana y'Epenuweli. Cyatumye Yakobo yitaho hantu ngo Epenuweli. Arico yahaboneye ari noco natwe tugomba kubona muri uyu mukutano. Tugomba kwita hano hantu izina. Kandi si hano kuri kicicaro ni muri twebwe. Imana y'Epenuweli. Uyu mukutano uzorangira uri kuvuga ngo Imana y'ahantu runaka bishushanyije na Penuweli tugiye kuvuga. Amen. Epenuweli hasobanura iki? Je natange nagiye. Epenuweli hasobanuye iki? Bivuga iki Penuweli? Iyo bavuze Penuweli buri amazina yose muri Bibiliya yagira bisobanura. Epenuweli hasobanuye ngo nuguhura n'Imana imbona nkubone. Macho kwa macho, ana kwa ana. Nico bita Penuweli. Igihe cyose wabonanye n'Imana imbona nkubone ni Penuweli. Nico bita Penuweli. Uyu mukutano rero tuzabona Imana imbona nkubone. Noneho igihe kiza kibaho cy'urwijiji abantu bakaza bumva imyonga y'Imana, abandi bakaza babona nk'igicucu,
abandi bakazababona nk'utundi tuntu dusa nabyo. Igihe kirageze cyo kubona Imana imbona kubona. Bibiliya iravuga ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abona. Ka bela for Imana itwahera cyane. Asifiwe. Mana ipenuwe. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina. Aho numvise hasi. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina, amirindirisha. Aho turaza kwagera. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina, amirindirisha. Penueli ni ukubona Imana amaso ku maso. Yesaya umunsi yabonye Imana, bitangaza byarabaye. Niwo munsi yahindutse. Yakobo ninde? Yakobo ni umuhungu wa Isake. Isake wande? Isake wa Abrahamu. Ibrahimu wande? Ibrahimu si watera. Yakobo ise ni Isake. Mureke kronoloji y'umubiri. Navuze mu mwuka. Yakobo ise ninde? Ni Isake. Isake ninde? Isake ni wande? Ni wa Abrahamu. Ibrahimu wande? Ibrahimu w'Imana. Imana itangira muri Ibrahimu. Reka mbabwire ndutse, yampinduye izina, amirindirisha. Ibrahimu w'Imana. Ni w'Imana wenyine yavuze ngo ni wewe. Ni wewe mbonye. Ni wewe mbonye. Ugomba gusohoka va muri uriya bakarudayi. Ibrahimu ngasohoka, Imana avuga ngo nguhaye umugisha. Imuha imigisha ingahe? 7. Kandi muri iyo migisha 7 hakubiyemo imigisha 2. Ikubiye mu migisha 2 umugisha wa Yesu Kristo n'umugisha w'ifatika. Niwe muntu Imana yarazeho ibintu byose gukira bifata, irabifata byose. Irabimuha. Bituma yitwa sekuruza wo kwizera. Ikindi yitwa sekuruza w'amahanga. Mu rugendo yakoze rwo kugira gute aka kantu niba bamaze gutura bagakureho, igitaramo kiratangiye. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina, amirindirisha. Mana y'ipenueli. Ibrahimu abyara nde? Isake. Isake w'amasezerano. Nta bandi bana se yabyaye. Ibrahimu nta bandi bana yabyaye. Kuki batavugwa? Ko tutavuze Ishimayeli. Hari ahantu katakaye. Hari abantu kugeza batakara. Amen. Amen. Ibrahimu abyara nde? Isake. Isake abyara nde? None se Isake yabyaye Yakobo gusa? Hari akatakaye. Ngo amare Yakobo akora ibintu ngiye kubabwira hano. Ngere kuri Penueli. Nimara mbabwira ibintu 4. Iyo umuntu ageze kuri Penueli uzuhura nabyo. Ari byo tugomba guhura nabyo muri iki giterane. Giterane gifunguke ku mugaragaro mu izina ryande. Kuko yabivuze igitaramo nta kibaho. Ariko ibintu si birya. Ibintu si bya bindi twari tumenyereye. Ubu ngubu ibintu ni ibindi. Ibintu ni ibindi ubu abantu bagomba kubona Imana. Yaye bintu ga kandi nyine muraririmba akarimbo dusanze muri ko muririmba guri. Nama mbona ko ibintu bikomeye. Asifiwe. Irutari mwayigize nka ndende ko ndabona
je nizo mpungenge nagize yagiye mwagashize nko hejuru cyane ngo hejuru nyine iri kanisa kandi rikwiye kugira ibintu bigize iri kanisa ry'umuriro kanisa ga n'umuriro hari amakanisa amwe y'imiriro iri ni kanisa ry'umuriro ni kanisa rya ba Petero na ba Pawulo ntabwo iri kanisa rigira ishusho nk'iyaba nkabanganga na ba Yongicu na ba iri kanisa ishusho yaryo ni ba Petero na ba Pawulo byakozwe n'intumwa bimara asifiwe amen niko bimeze wacu yavuze ngo ni chapelle sinamenye uboba chapelle iyi kanisa iracari ko yitwa chapelle muri kino gihe iyi kanisa yayisingira kugira kandi imaze kubyara hano hamaze kubyara andi makanisa atari make none uko ni chapelle noneho Bwana sifiwe Penuel Imana y'Penuel none ikanisa rikiramwe abarwayi uko si ry'intumwa n'ibindi kandi atanga haleluya amen murayikiriza mukanya reka mbenyeretse murayikiriza mukanya are ko ndumva ibintu bimeze neza Yakobo kuva gitwite mu nda ya nyina igihe nyina yamutwite hajya nyina ninde Rebeka siyo nyina wa Yakobo igihe yamutwite mwumve Yakobo yamye atangiza intambara bakimutwite urugamba yamye atangira guhura n'intambara akiri mu nda ya nyina yamye atangira kurwana na mukuru we Yesawu naho intambara Yakobo yatangiriye intambara abakristo tugira intambara kuvuga itangira urugendo rw'ubukristo asifiwe iyo ntambara Yakobo yarwanye mu nda yaje kuva mu nda ya nyina arayitsinda avuka afasha agatsinsino kandi Kaisa yanga ko avuka mbere bavukira rimwe ngo buce Yakobo kandi arwana na mukuru barwana mu buryo bwo mu mwuka amunyaga iki amunyaga umugisha Yakobo atora urugendo aje gushaka umugeni harya yaraye iruzi ni mu ntambara nimuzi ko yaraye hariya nijoro bwari bwamwiriyeho harya naho hari ibibazo aho naho yaje kwabonera ikintu kiciza arakomeza aragenda aje kwande iriya kwarabana ngo agera kwarabana aharwanira intambara 10 Yakobo gusa imyaka yose banza ari 21 yabaye mu ntambara gusa ngo amare Yakobo kwa sebukwe yahageze ariko wa mugisha rero ubonye wase noneho ngo amare arawujana kuko ageze kwa sebukwe yahise atunga ibintu byinshi bikuvuye ku mugisha wande yahawe na Isake wande wa Ibrahimu wande w'Imana ngo amare Yakobo Bibiri zivuga ngo sebukwe yamugaragaje ibihe 10 agakunda umugore sebukwe akamuhindura agasura karagira imyaka 7 gutyo na gutyo bukeye yamwima indongoranyo arongera kandi araragira abona ibibamba none aramusezerera ataha ngo amare gutaha tugiye kugera aho nshaka kuvuga Yesu ahimba lele ngo amare gutaha ageze iriya mu nzira Yakobo yibajije ibibazo byinshi mu mutima we aravuga ngo ese ko nsubiyeyo ntashe nubwo mfite inka zibibamba ariko
ko nasize ngize mukuru wanje Yesawo nasize naramuriganyije umugisha azanyica buriya arantegamiye. Yakobo atahana umugisha w'ibintu ariko atahana ubwoba. Ngo amare Yakobo ashorera abana biwe, yari yarabyaye abana benshi n'abagore babiri n'abaja biwe nabo babyaranye nawe n'amatungo menshi. Hanyuma Yakobo aragenda, amaze kugera hariya hakuno gutya i Kanani, ariko araheba nk'ahariya hakurya, aravuga ati mukuru wanje azanyica. Yakobo yigira inama, aravuga ati sinakwambuka i Kanani, reka ndeke ngume hano hakuno, ahubwo ngo yambutsa abagore, yambutsa n'abana, yambutsa n'ibintu n'abagaragu biwe n'abajabi. Ngo amare yiha inama yo kugira gute? Yiha inama yo kuja gusenga, yiha inama yo kuja gutarama. Itaramo batubwiye aja gushaka iki? Imana. Aho niho ngeze, aho niho ari topic yaje, kugira ngo maze mwumva aho bikomoka iriya, nubwo ntabinonosoye neza. Hanyuma rero Yakobo ngo yambutsa ibintu ya Boki, Levori Makantrike. Kigitara mutangire kwambutsa, numara musigara mu gitara. Yakobo yambutsa ibintu byose aragenda, timugire ngo byari umukino, byari ibintu biteye ubwoba. Yakobo kugira ngo yambutse ibintu asigara garuke wenyine ku musozi, kandi yambutse nijoro. Araza gushaka Imana. Ico yaje kubwira Imana ngo mpereze umugisha. Aja gutarama, ariko umugisha ni umuhundi mugisha, ni ibindi bintu biremereye. Bavuze umugisha bavuze ibintu bikomeye cyane. Ngo amare Yakobo ukomeye kumenya Yesu. Amen. Haleluya. Ngo amare Yakobo aragenda aja gutarama. Asifiwe. Yanje komeza uje umfasha gutarama Ntizicumbira ore ndize ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe. Mu bikomeye birihuwe ndamburira amaboko yawe. buretse utanshaganye akuye umwana azi gucuranga ba uko mwese twari tubakumbuye cyane, ko ndananzega nje kugira ngo ngende mvuga nohera muri ibyo, ariko twari dukumburanye pe. Kandi iki gitaramo, iki giterane kirapanze gutya, ni nka dosiye apanze gutya, dosiye apanze. Asifiwe. Yakobo ngo yibwira uku twaribwiye cyangwa mwaribwiye, mwibwiye gusenga. Yakobo yibwira kuja gusenga, kuja gushaka Imana hariya hakurya. Ibintu arajambutsa ya Boki. Ngo amare kwambutsa ya Boki aragaruka aratarama. Ngo amare gutarama asenga Imana, abwira Imana ngo ndagushaka. Imana ngo imarira mubonekera. Ngo imare kumubonekera ibyagenze hari ibintu bine Yakobo yahuye nabyo. Ibyo bintu bine nibyo ngiye kubabwira. Nibyo Imana igomba. Ntidufite igiterane cy'iminsi ine, uyu munsi kwa kane, ejo si kwa gatanu, ejo bundi si kwa gatandatu, no ku cyumweru. Ibintu bine Yakobo yahuye nabyo by'iryo joro, twebwe ni iminsi ine by'ibintu binenye. Hanyuma ibitangaza n'ibimenyetso muzobibona. Oya ye. Sasa mwebwe ikibazo dufite twanagize uku kera mwabonye ko ndi umunyamurenge. Uku nico kibazo kirimo. Kera uku nguku mwebwe mwamaze kubona ko ndi mwene wanyu, kandi ni mundeba ko ndi mwene wanyu, uku birapfuye. Kandi sindi mwene wanyu, ndi mwene wanyu hano hanze se. Oya, ntaho duhuriye namwe hano hanze, ariko aho duhuriye turahaziranye. Dore Yakobo arangije gusenga gutya, dore ikintu kimwe Yakobo yahuye naco.
Yakobo yagiye gusenga afite ubwoba kandi bw'umwijima, ureba gutandukanywa n'abagore n'abana, agasigara mucera gati wenyine n'ibintu, yamara akagenda akaja ahantu mucera gati. Byari biteye ubwoba. Dore icyo Yakobo cyari kimuriho cyane gikomeye, yari afite intekerezo z'imyaka 20 irenga. Agatekereza ukuntu yagiye arwana, agatekereza intekerezo, agatekereza ukuntu byagiye bigenda, izo ntekerezo zose Yakobo muri iryo joro yagiye afite intekerezo k'ibihumbi n'ibihumbagiza. Uko niko abakirisitu bajya bagira ibitekerezo bigatuma ndetse no mu ijoro bataryama ngo basinzire, akicura saa 8 bugaca. Ibyo bigomba gushira kuko Imana y'Ipenuweli asifiwe iyi kubonekeye. Yakobo yaragiye Imana ngo ife kumonekera, bya bitekerezo byose bigira gute? Levor. Hari intambara ushobora kuba warugizemo iminsi urwana nazo, ndetse wagezaho ugasanga nturi kusinzira, ukagira ibitekerezo. Nico gituma abantu bamwe barimo kugenda bivugisha, ko usanga umuntu umwana mutoya karivugisha kubera ibibazo by'intambara no gutekereza ibitekerezo. Kandi ibitekerezo iyo byagufasha, buriya Satani zigonga ibitekerezo, buriya mugikoze evaluation ushobora gusanga abantu benshi batazibasinzira n'abana batoya. Ariko Imana y'Ipenuweli ikubonekeye, ibitekerezo bijamije ku murongo. Imana y'Ipenuweli icyo singitindaho, ndatinda kuri bitatu. Noneho Yakobo Imana yarayibonye ngo amare kuyibona igitangaza cyabaye. Zamuri Imana isohero cyane, asifiwe. Imana yaje mu shusho y'umuntu, ariko Yakobo niki cyatumye abona umuntu ngo amare yamavuga ngo sinkurekura, yamayifata yamavuga ngo sinkurekura. Kuriye yari yamenye kuko ari iki? Ari Imana, ariko mu shusho y'iki? Y'umuntu. Ngo amare bya bitekerezo yari afite n'agahinda no gusenga no gutinya n'ubwoba n'iki byose bihita bishira. Noneho wa muntu amubona mu bubasha bw'igisubizo cye. Ngo amare yamufata yumva arakise, yamavuga ati ahangaha ni ngomba gukira muri iki giterane, aha niho tugomba gukira. Intambara zigize imyaka n'iminsi muri iki giterane ngomba gukira. Kandi indwara mbi ni mu bitekerezo. Iyo ukize mu bitekerezo uzukira n'imubiri. Bibiri zivuga ngo uko umuntu atekereza niko bari, kandi ngo dufite gutekereza nko kwa Kristo. Yakobo yahuye naco muri uriya murongo, kari agace gatoya gusa hari yahuye. Icya kabiri niki yahuye naco? Yakobo amaze kuja hariya, Imana, Yakobo yafashe Imana ari we mbese yari umuntu, iramufata ngo imare, arayifata. Imana ikamubwira ngo ndekura, Yakobo akavuga ngo sinkurekura. Imana ikamubwira ngo ndekura, Yakobo ati singira gute? Sinkurekura. Ndekura, Yakobo ati singira gute? Iki gitaramo ntiturekura, tugomba gufata tukagira gute? Pindo la Yesu fanya nini? Shikiri. Yakobo ngo amare gufata arakomeza kugeza neza mu gitondo. Inani museko ugiye kuba, marayika aramubwira ati none umuseko uratambitse, ndekura. Lelo olongo lo makasi kabogele bokoso maya. Yakobo agira gute? Aranga ngo sinkurekura. Utampaye iki? Utampaye umugisha. Yakobo marayika amukora hehe? Makolinga songea. Reka nkubwire, ariko turi kumwe ba? Yakobo marayika amukora hano gusa kwitako, ngo amare aregura gusa umutsi, arawuregura. Ngo amare kuwuregura, hari imitsi imwe igomba kureguka muri iki giterane. Iyo umutsi kuwureguka bisobanura iki? Zamuri Imana icyubahiro. Haleluya. Uwo mutsi ni ikimenyetso Imana yashaka kugira gute? Kumushiraho. Yakobo uko yaje siko yatashe. Igitangaza cyabaye nuko bamubonye aturusiriye, umuntu w'umugabo muzima wagendaga nkuko bisanzwe, ariko umunsi yatashe ari uko
bakazabona gusumuga biriya abagore biwe n'abana biwe bakazabona gusa babona gusa ya Imana yari imushizeho iki? Imana yari imushizeho ikimenyetso. Ari nayo mpamvu abanyesirayeli kuva ico gihe na n'uyu munsi wa none hari umunsi bataza barya nyama yo kwita kwa tibaza bayirya kubera sekuruza wabo bifite ubuhanuzi. Levo ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanjye nduwa we mikrofoni imwe wa ibyo ni njye ubivuze Kamariza nawe ndecare hari ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanjye nduwa we ibyo ni njye ubivuze ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanjye nduwawe ibyo ni njye ubivuze. ikimenyetso buriya Imana ijya idushiraho ikimenyetso. Iyo mubonye mukoze igiterane kirarangiye nta kimenyetso bibashizeho, ariko hari ikimenyetso muri rusange twese tugira. Ico ni ikimenyetso c'amaraso y'umwana w'iki w'inta Yakobo. Imana imushiraho ikimenyetso. Ico cari ikimenyetso kivuga ngo uko yagiye siko agomba gutaha. Buriya yacumbagijwe n'imbaraga no kubona Imana imbona ingendo irahinduka. Buriya hari ingendo zigomba guhinduka. Ntisi ingendo zisanzwe nko kuriya kwa Yakobo ni mu mwuka. Abantu bagendaga nabi mu mwuka bagomba gucumbagizwa n'ibyishimo by'Imana. Kurya iyo umuntu ari mu mwuka mwinshi burya hari ukuntu aba yarahindutse biza bitandukana nuko yari ameze. Muri Egiputa hari ikintu gusa Imana yarababwiye gusa ngo ndabashira wewe Mose Bwana sifi. Bibiri zivuga mu Baheburayo zivuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Mose arema Pasaka ngo no kuminjagira amaraso. Noneho ikimenyetso gusa Imana amubwira ngo ugende uminjagire ushire gusa kubihamambiro by'inzu no kunkomanirizo. Kandi ngo imare bibiri ikavuga ngo ico ni ikimenyetso ngo ico kizabera ikimenyetso ngo ku mazu yanyu ngo marayika w'umurimbuzi ngo naza. Muri iki giterane Imana dushireho iki? Dushire ikimenyetso. Kuko iyi Imana igushize ikimenyetso, Imana y'Ipenuweli iyo yakubonekeye izi gushira ikimenyetso. Yewe gendubeho umukristo azagenda nibimenyetso. Buriya ntimugire ngo hari ikindi kiza kiturinda. Turindwa n'ikimenyetso Imana idushiraho. Iyi Imana igushize ikimenyetso buriya uriya mutsi wari uregutse kuri Yakobo. Buri lokiri bokoso mwingi mwa mwenge longe mwenge lwe langulu mwenge ambabwira buriya n'ikimenyetso Imana yari mushizeho iramubwira ngo nuko kandi iki n'ikimenyetso mukuru wawe ntashaza gutwara ahubwo kera namuhondoye umushinya gusa yarafite nawumanuye. Buriya iyi Imana igushize ikimenyetso. Hallelujah. Imana igushize ikimenyetso zuryama. Dawudi yaravuze ngo nzaryama niziguye ngo kuko Uwiteka ndinda kandi l'effort dress. Reka mbabwire iki giterane Imana izo gushira ikimenyetso. Ese oya gituma mutumvise ibintu iki giterane Imana igomba kugushira ikimenyetso kandi Amen. Hallelujah. Ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanjye nduwawe ibyo ni njye ubivuze. ni kanisa rigomba gushirwaho ikimenyetso. Yego. Tugomba gusengera mu itorero dafite ikimenyetso. Gute? N'amakanisa n'ingo zacu zigomba kuba ziri ikimenyetso. Kuko twahuye n'Imana imbona
Imana ikubonekeye nivyo bintu izigushiraho bine turataramye cyangwa turataramye Imana ishoboye Yego. asifiwe Amen. Imana igushize kimenyetso yo kwa masesera gushyira muri aka kameza umuntu akamagenda Cy'amaraso y'umukunzi uruwanjye nduwawe ibyo ni byo ubivuze ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanjye nduwawe ibyo ni byo ubivuze tugomba gutura muri uyu muhana dufite ikimenyetso twarashizwe iki Bibiliya ivuga ngo yaduciye imanzi mu biganza umuntu agomba kuba umupasiteri rero hari kime sinababwiye ko hari ubumwe bwasigaye busigara bayishimayire na bayisaho buriya nta lelwenge kandi ndiruka nabibonye none Hallelujah. ugomba kuba ahantu ufite iki Ikimenyetso. sekirite burya Imana ari byo Yakobo ngo nta ni burya genda wowe ucumbagira gusa kumugenda aho gusa nkabona gizarya amataha gusa ukugurusa Hallelujah. no ibyo ni isezerano none dutarame igitaramo tube mu materano tube mu iki giterane ntigisanzwe mbabwira ukuri kose kw'Imana asifiwe Hallelujah. ibangushuramwe inangana no ko ndamikwamikwa bangu butangwa cyagiserimbo warugize ko ndumva mpaye imikwamikwa nanone nyine ko numva ntari bugire ikimenyetso Hallelujah. ngwino hano wa mugabo we ngwino hano murabe Imana ibitangaza zikora tambuka hano ngwino hano fraka
Rangu nona Sofia na Nyabigeye. Ubona? Kera murebe itangaza Imana ikoze. Mugiye kubishinana nawe bakobwa batatu. Kat! Imana shoyesha. Kora. Ushine. Tumutunga ibiganza. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'Ipenwe. Kora igitangaza ku buzima bwiwe no. Kugira ngo abantu bamenye kuko ari wowe Mana. Habwa icubahiro kuko umubonekeye. Kandi ubwiza bw'Imana bukaba bumurasiye. Akabahurutse igihuru. Yararimo mu izina rya Yesu wabambwe. Amen. Yesu agumugisha. Turavuga Imana ya Imana y'Ipenwe. Ituri ku cya kabiri. Imana dushire kimenyetso. Levori malingo leke. Zandro mekitafo. Imana yari imaze kwinjiza Mose mu gitaramo. Iramubwira ngo igitaramo gishuhe muri Egiputa. Kandi murebe muri Egiputa Mose yari ko atarama igitaramo ca mbere kigahuka. Yari kwagira gutya ibikeri bikaza. Inda bwaca zikaza. Farawo ntiyumve. Akenangira. Muryami kaza. Ibibugu bikaza. Urubura rukaza. Api. Ariko umunsi ikimenyetso cageze muri Egiputa. Egiputa yose yarajuru. Imana ishira ikimenyetso ku rugo rwawe. Ikimenyetso bisezerano. None barahabu byagenze gute? Imuzi ko bare basore bagiye. Muzi ico rahabu yabasabije. Yabasabije ikimenyetso. Nabo bagira gute? None lelungulu. Imana ishize ikimenyetso hano. Habe nubwo ho bari muri Dronville. Habe nubwo ho bari muri Cro. Habe nubwo ho bari muri Imana gusifa kuba yahashize iki? Hallelujah. Mandelo elo. Bamu twirukanka. Habe nubwo hoba ari Burega. Ibusimimbi.
imana yo hagushiraho ikimenyetso nuko turataramye ba none Rahabu ntimuzi ko ari muri Yeriko ntimuzi ko ari Yeriko yari yaraciriwe kera hiteka cyo kuzorimbuka ariko ico babakolingo sopete for shoka haleluya abe nubwo ho bari busimimbi ko turumva amakuru Rahabu yarababwiye ngo nimumpe ikimenyetso nabo baragishaka bamenya ikimenyetso asabye bamamuhereza akaga bamuha akagozi kameze gute kandi ngo bamare bamubwira ngo ikimenyetso tuguhaye ngo nta mugayo uzokibaho ukuntu bari bafite ubushizi bw'ubwanwa bw'amaka kuryaga bari batumwega n'Imana kandi Yoshua niwe barababwiye ngo nimugende ariko ngo bashike bahishurirwa ibyo Yoshua atababwiye turataramye uko turahishurirwa muri iki giterane tumabona ko bihabibiza ni ukuri kw'Imana ngo bamara bamubwira ngo akagagozi ngo aho tugiye kutumanurira ariko uzahashira ati iki ni ikimenyetso ngo babagere kuri Yoshua baramubwira ngo twahasize ikimenyetso muri Egiputa muzamubwira ngo Yeriko yasenywe niki yasenywe n'ikimenyetso bari bahashize kandi yakijije Rahabu inzu ya Rahabu niyo yonyine itaracitseho umututo muri Egiputa nako muri Yeriko kandi izindi zose zagize guta mwumve mbabwira amakuru umuntu urimo ikimenyetso asifiwe habe nubwo imvura yogera gutya mu buzima bwa Kristo nta kibazo cyo mbaho tiyogwa ntaco mugusha kuri hiki kandi Imana izireba yashize hiki kimenyetso icya kabiri ntabyago biza ngo bikugereho biza bigahita niyo mpamvu bazenguruka Yeriko kugera Rahabu bazengurutse Yeriko Rahabu ari muri Yeriko kugera yicayemo kandi amasezerano no kurimbuka ariko byaga inzu ya Rahabu yonyine niyo sigara inzima kuko yari ikimenyetso Imana yigize gute bashizeho ikimenyetso Imana yigushizeho ikimenyetso ndizimushwa yanje nazibagiwe matematiki totale forma wifite zizane zo abundi abantu hari abantu benshi dukwiye gusangira udutambaro hari ikibazo kiba mwose ariko hari ako ntofata hari utondiza nagira ngo abantu bose bondiza agatambaro Imana ishobora cyane kibazo sukuba umuyumbi kuba umuyumbi si ikimenyetso kuba umupasiteri si ikimenyetso oyaye kwambara ishapuri gutya ukazigara hano cyo si ikimenyetso kugira amafaranga si ikimenyetso ariko uzi umugabo uri mu wiwe afite ikimenyetso uzi uryama ukagenda ukaja gutarama ni mpamvu yari batubwira ibitaramo byagiye bigira abantu bose badafite ikimenyetso bari muri insecurity iyo ufite ikimenyetso habe no gutamba konyine nimuzamubona abantu batamba nta mutekano bakaja gutamba hano nta mutekano bafite none umuntu utari ikimenyetso yobaho azajuguma azaje no kuvuga amagambo agahusha akavuga n'ibindi bitari byo niyo mpamvu muri mukubona mu gitaramo abantu bivugira ibyabo ntibavuge Yesu bwamusanga umuntu afashe nk'isaha ariko yivuga cyangwa avuga utundi tundu gusa twahanze akamatangira gusa uvuga twiremero gusa tutariho muzareba abantu badafite ikimenyetso muzobabona umuntu wese ufite ikimenyetso zahagarara hano habe niyo abjinya atavuze gusa muzamwumva kiriko cika habe nikimuvuyemo gutya abantu bazamenye ikimenyetso turataravye ese natinze zamuri mani
izera isezerano kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora nubwo amasho yashira mu biraro mwizera isezerano naho bagira icumbi bavuga ngo yaradutaye hahirwa bafite ikimenyetso bizera isezerano. Haleluya! Ntimubizi abantu bari ikimenyetso bajya bamenyana ntibaza kururana kujya nta kindi kiza gituma dukururana n'ibimenyetso biba turiho. Niyo mpamvu inzu ya Rahabu itigeze icikaho umututu izindi zose zirabomoka nuko ko Rahabu hari ikimenyetso kandi Rahabu ahindurwa amateka n'amasezerano. Iyo Imana igushize ikimenyetso amateka azahinduka. Ndakubwiye Yakobo uwo munsi no muteka Yakobo yahindutse. Iminsi yose y'intambara yarwanye Yakobo uwo munsi niwo munsi yahindutse. Ndaje mbigereho. Mureke mbabwire lambi pepe que son peloma bangole bongela tandro preke poketa kuyu mwana nawe ba uyu mwana we ko murabona ihuduma none hagira anzu some ku rututuzi kandi numara unsigire yansigire gotomera numara yangarurire ni muzamu ababyeyi huduma y'iminsi ine twe twinjiye inane tugiye Masayini iminsi ine kuri Yakobo yaregeye Masayini uko natwe turayinjiye Masayini. Iyi huduma nukubera iki Imana itagomba kuduhindura amateka ikadushira ikimenyetso. Imana igushize ikimenyetso guhindurira iki amateka uzugira security insecurity zigira gute izishira. Timuzamubona ko umuntu timuzamubona kenshi abantu niba ari abarozi simbizi kujya ntibaza abayumbe ntibaza baberekwa ni insecurity umuntu aba yagize kuko birira vonta amahoro muyiki azayamara none se umuntu yomara umwaka adasinzira muzobaza amakuru uko ndaba afite ikibazo nta murozi usinzira ibintu bitotsi bya kawaida yo sinzira none Bibiliya sizibesha nta mahoro yiki none udafite amahoro yo sinzira donc nubwo asinziriye bazohora bikanga nuko bo sinzira ryari tibaza bakora nijoro bo sinzira ryari kumanywa bagakora abantu boza bicwa n'imiruho. Iyo si insecurity nibashaka iki ikimenyetso nibaze mu gitaramo bashaka iki kandi yabagize ikimenyetso bazagira iki amahoro. Yesu yarabivuze Yesu yaravuze ngo mbasigiye iki none mugaragira ngo niki muri ari amahoro nje narayasomye ariya timubwira ngo ni umutekano ni security yo mu mwuka. Niyo mpamvu yavuze ngo abo wampaye ngaha tawuza bamvuna amaboko. Nari umupagani nahoraga muri security idashira umuntu azagenda gusa yatibagurika gutibagurika gusa buri mwanya wawe ugenda utibagurika gusa umutima gusa umeze utya ukundi mubona imitima y'abantu benshi imeze nuko imeze mu bantu irahagaze yabagaze mu so none ndi ikimenyetso noreka kugira amahoro muri byo yaravuze ngo ubu nguwe neza nagize gute sinzi impamvu tutaza tunabyiratana ngo tube nk'abada ejo muzoze mwafunze ibitoko
igitoko none tugiye kwambara neza no gute igitoko neza neza none ese tonsa turimba mu makwe ariko kuwa gatanu ntidusohoke rimwe ngo twame twambara nka umunsi w'imyanzi Imana yaratubwiye ngo none nahari kuwa kabiri ndagira ngo yame tubwira ngo mwambara amakositimu mufunge na za karuvati kandi mumara munyure mu muhanda nimara icigikuba abantu bakwambara amakositimu twatwa mutuyazingura kumzo yambara ku cyumweru kandi umugabo mukubita ibitoko neza za karuvati turiki menyetso muri maso munsi wari wa wewe aho nimamwibuka wa munsi ukuri yavyagenze gute aho none so ikimenyetso cyacinjiye mu rugo ica gatatu Penuel Imana izigira gute Imana izi guhindura izina Yakobo yabwiye marayika ngo ndekura marayika nako yabwiye Yakobo ndekura sinkure kurutampaye iki ngo amare marayika yamamubaza ngo ese witwa ndi aramubwira ngo nitwa Yakobo cogera amaze kumubwira gutya ngo amare yamamubwira ngo ntukiswe Yakobo kundi ngo ahubwo baye nde Israeli bisobanuye ibintu byinshi ntari buvuge none hangaha ariko izina rya Israeli na n'uyu munsi Israeli timuzi ko hariho Israeli igihugu kiriya gihugu kirakomeye mu isi kandi cyitwa Israeli gifite ibimenyetso byinshi buriya kiriya gihugu gifite ibintu byinshi bikomeye ku isi buriya bajya bavuga ko nta gihugu na kimwe kitarimo umwenda wa Israeli kandi Israeli ibihugu byose biza bishaka kuyirwanya ntibizoyitsinda iri hiki ikimenyetso ikindi yahinduriwe amateka izina kuva kera kuri sekuruza nde Yakobo hanyuma rero Penuel Imana iziduhindurira iki amazina reka nkubwire hari amazina abantu bahora bitwa turayanze mu izina rya nde ni munyumve hano bukeya rero izina warugize iminsi witwa muri iki giterane ugomba guhindurirwa iki reka mbabwire narahindutse izina amirindirisha singira ico nibwira ko ngirica abantu bifuza komba ahubwo ndica Imana ishaka kombaco yaminduje y'amaraso ye yaminduye izina amirindirisha haleluya yitwaga umuriganya ariko yatashe ari Israeli bisobanura iki imbaraga haleluya Yesu ahimba amen mu mateka y'umuntu umuntu agomba guhindurirwa izina kuko izina ridahindutse ntitukicitwa babandi asifiwe loke Yesu ahimba none umuntu yogumana izina ribi gute ntimuzi ko twese twanga kwitwa amazina mabi Yakobo yahinduriwe izina Ibrahimu ntimuzi ko yitwaga Abrahamu ntiyiswe Abrahamu Imana yari gushorana n'umuntu akitwa Abrahamu ntiyamwise Abrahamu sekuruza wiki Sara we suko byagenze Yakobo suko byagenze ntimuzi ko abantu bahigiye bahindurirwa iki Petero yitwaga Simoni yitwaga Simoni mwene Yona surubingo ruhungabanywa kubera ko yahinduriwe izina yitwa nde Petero bisobanura iki ibuye Pawulo ntiyitwaga Sauli ariko ntiyahinduriwe izina Yabesi byagenze gute ntiyahinduriwe iki reka mbabwire Penuel
imana izihindura ibintu iki. Iyo umuntu atabyaye bazamwita iki? Ana ntimuzi ko yari ingumba. Iyi turu nari mu Rwanda hamaze gutwita nk'abantu ndatekereza nka batatu bari bagize imyaka myinshi. Ariko niba mwansize, niba twabasize simpamimenya, niba turi bujane twigakunda ubu asifiwe ni ukuri kw'Imana. None Imana y'Ipenuweli, Imana y'Ipenuweli amazina yohinduka. Haleluya! Nta bintu bigomba guhinduka ba. Korasha, kora. Koraho tugende. Mwicare. Mwicare. Yampinduye izina ampirindirisha
narahindutse yaminduye izina amirindirisha. izina warugize witwa na bene wanyu bo mu muryango uyu munsi wa none muri iki giterane. Haleluya. Mureka ndabwira tugomba kurangiza iki giterane. Les briches mborgari ya sonke. Kangrofe. Haleluya. Amazina. Ako yeme tuzokomeza gusa twitwe birashoboka turi mu nzu y'Imana abantu bakoze igiterane twamara tukavuga ngo le lui kita turanga njyame turanga twe nk'abaryama. N'abagabo babiri ibukavu ejo bundi si ku cyumweru no kuwa gatandatu ntibahindura amazina gutya tubireba n'amaso we. mu izina rya nde Bibiri iravuga ngo uyu muntu ari mu Kristo Yesu aba ari cyarimwe ki none sha ayidela lokolo mandala sakia solo none ngo nta mwana ugira ngo kazobyara se ngo kazobyara ese ko turataramye none tugoje gukora gite bili firme none ese uku ndimana shwahiro koraho twiruke Jaredine yaravuze ngo ntabwo ngo tuzafana izina ribi ngo ntabwo tuzapfa tugitukwa. Jaredine wabirimbye wowe ushobora gusaza n'izina ribi turanga sha
yagiye. None hari abantu bazi mu bitekerezo byabo kuko Imana itazikora, bazi ko n'Imana itazivuga. Wona mushusho y'imfizi icyo gihe hari igifashwe n'ibihe, ibyo bihe birashize, dore Yesu araje. Nguriya Yesu araje, we ni mwiza nk'ikivu. Nguriya Yesu araje, we ni mwiza nk'ikivu. Basuba Nguriya Yesu araje, ni mwiza nk'ikivu. Basuba Nguriya tuzamurisha barashima. Hallelujah. Amen. Amen. Tuzamurisha barashima. Aburahamu yigeze kumubona w'ishusho y'imfizi. Je m'attendais la bande de la kika. Tanga masi na muri ngoro ya mama. Amazina mu miryango, amazina yo muri bene wacu, kubera ko amazina atagomba guhinduka. Ni iki gituma asifiwe? Kansozereza kucakana na ringi ndetse ariko reka tugisoze. Icakane Yakobo ndi muzi ko yaje ijoro mu gitondo mwijoro siho yambukije abantu akaza nijoro agatandukanwa nabe. Yakobo yatashe ryari? Yakobo yatashe ryari? Yatashe mu rukerera gutya mu museke. Asifiwe. Imana y'Ipenuweli mu buzima bwawe izitambikisha umuseke mu buzima bwawe. Iyo Imana y'Ipenuweli mureke muri iki giterane, Imana izatambikisha umuseke muri wewe. Ahari bwaba bwije mu buzima bwawe, mara wihangane, umuseke uratambitse. Tuti ijoro rigeze, nyamara wihangane, ugeze ku iherezo. Nanone uribaza uti ijoro rigeze, nyamara wihangane, umuseke uratambitse. ahari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Ahari bwaba bwije mu buzima bwawe, nyamara wihangane, umuseke uratambitse. Haleluya. Yakobo yagiye nijoro ataha mu museke kandi dole alonge ponge yasa. Haleluya. Umva mbabwire, ivyo ni ibintu bibiri. Igitondo gisobanura ibintu bibiri Yakobo yatashemo. Igitondo gisobanura
igitondo ubuzima bwawe bugaca bwo muri Kristo Yesu. Ibyari integeke mu buzima bwawe muri iki giterane zigomba gushira umusego wo gutambikira. Niyo mpamvu ya Dolere Paul ya Enrique yaravuze ngo nyamara ngo dufite ijambo ryahanuwe ngo rushaho kugira gute kandi ngo muzamugize neza ni muryitaho kandi ngo zaba rimeze ngiki ngo nkitabaza rimurika ahacuze iki kandi ngo rikamera gute bigashesha ijoro ngo geze inyenyeri yo mu ruturi tuzagira gute izabadadura mu mitima yabo uko abantu benshi muzamubona ubu muri kino gihe cyane burije ijoro ryaracuze ariko Imana yipe Imana yipenwe izikesha mu mutima. Bibiri zivuga ngo umutima wabaye uzera umuntu konda ngo ari umutima wishimye n'urimo Yesu Kristo. Iyi Imana yipenwe Yakobo yatashe mu gatondo kare kare. Hallelujah. Ibihe by'intengenke birangira muri iki giterane mu izina ryande. Umuseko gutambikira. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugi gucaze burona naftari ngo afinyanja igarira abapagani ngo abantu bari batuye mu gicucu cy'umwijima no mu gikombe cy'igicucurufu ngo ariko bamurikiwe niki. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muri umuco wiki muri umuco w'isi inyenyeri yo mu ruturuturu. Bibiri zivuga ngo abanesheje ngo bazamera nk'inyenyeri yiki yo mu ruturuturu. None Imana yipenwe muri iki giterane imurikire mu mitima yacu kubera ko muri iki giterane so twahuye nande n'Imana. Iyo ni Imana yipenwe tuziratana. Icyakabiri cyo bisobanura igitondo gisobanura ibibazo bishize. Ibibazo bishize hari bwaba bwije ubuzima bwawe nawe wihangane usekura tambitse ahari kurira kwararira umuntu nyamara mu gitondo impundu ahari kurira kwararira umuntu nyamara mu ibibazo wari ufite byari biguteye umwijima ariko hari igitondo kigiye kurasa ku buzima bwawe. Hallelujah. ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo amara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo uburwayi urwaye none nibwo buhamya bwawe bw'ejo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Hallelujah. Yego. Niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. None gituma turi mu gukora ibiterane tugataha nta kibazo gisubijwe abantu badashubijwe nuko tutarahura n'Imana yipenwe. Yesu ahimbazwe. Reka mbabwire ibintu byakunaniye mu buzima upfe kwinjira igiterane. Imana yipenwe itubonekere n'Imana iduhindurira amateka. Mana nyiribihe warabimpinduriye amarira yanjye wayahinduye impundu namenye kutonsiga ngo ndengane. Hallelujah. Somaho soze Imigani 4:18 aragira hati ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Nuko ari igitondo cy'ubugingo icyo gitondo kizaba gihebuje
kizabamo igitaramo kizataramamo n'abera bose. Umunsi Mariya ba Mariya na ba Marita, umunsi umwe bagize gutya ngo bariruka. La bolère, l'angro et la grille sorme. Zale ele. Kandi uko ngenda ngira abashaka nabo bankurikire. L'angre bolère. Za ele. Telele bo. Tangre e proke safari dela. Alors! Abo ni ba Mariya bari babuze ibyicaro. Bari babuze uko bagira na ba Marita n'abandi. Nabo Maria. Maria, umebarikiwa na Bwana. Maria. Haleluya. Bagize abashya ngo baravuga ngo se. Haleluya. Ugashanilwe Maria. Amazi washi. Ugashanilwa. Maria. Uwakazi washi. Umwana ugabutagaba. Ugashanirwe. Umwana ugabutagaba. Agaboneka ninda. Ndabwire. Mwicaye. Mariya na ba Marita n'abandi. Ngo bari babuze ibyicaro. Ngo baravuga ngo ese ngo ntitwoje kureba imva ya Yesu. Bagiye ryari mu museke. Ngo bashike bamahura n'undi museke wa kabiri. D'amor. Nico bahuye. Nashoje uko turi mu karasisi gusaka kaba Marita na ba Mariya. Duhimanisha. Atifi. Hallelujah. Bagiye ngo muri ubungabungo. Ngo baravuga ngo reka tuje kureba ngo aho umwami Yesu bamushize. Hallelujah. Yesu ahimbaza. Ngo bamare barirukanga. Ngo baragenda ariko bakaza bagenda bafite ubwoba. Ngo bamare kugenda nyine bagiye mu gatondo kare kurya reka mbabwire habe n'indwara kenshi zaziba nijoro mu rukerera zazitangira kugabanuka umushushiro n'ibindi la grille nangromereke Bibiri zivuga igitondo inshuro nyinshi habe ndetse n'ijuru tuzoja mu isobanuro igitondo umva mbabwire. Hallelujah. Ngo bamara bagenda mu gitondo. Ngo bamara kugenda mu gitondo bahura n'ikindi gitondo. Igitondo gihoraho. Cyo ni igitondo gihoraho. Cyane hallelujah. Wala tuwe. Cyane hallelujah. Wala tuwe. Cyane hallelujah. Amen. Kamabwira muri iki giterane tugomba guhura n'igitondo. Hari igitondo kigomba kuba muri twere. Hallelujah. Igitondo kigomba kuba muri wewe. Igitondo bahuye naco ca kabiri niki? Nuko bageze gute bahasanga marayika. Ngo basange marayika babonye iki? Niki babonye kuri marayika?
ijambo rya mbere babonye marayika ngo yambaye imyenda isa n'urubura. Icyo cyo babonye. Ikindi babonye iki? Ikindi bamubonye yindi shusho bamubonyeho ni iyi. Ngo bamubonye afite umuco ngusa n'umurabyo, kuko umurabyo ntawurebamo, ntawuzureba umurabyo. Haleluya. Hari umunsi Mose yatahanye igitondo, nawe umunsi mwe bw'Imana ngo ndashaka kukubona. Uwo munsi yatahanye ubwiza bw'Imana. None iki giterane tugomba kudusigira igitondo ciza. Ngo amare ngo bagire gutara babwira marayika arababwira ngo mwebwe ngo mushaka ntakiri hano. Ngo ahubwo ngo yazutse. Niyo yandirimbo mwaririmbye ngo ari abahamya benshi. Ngo amare barunguruka gutya mumva. Ngo haleluya. Ngo amare batahana igitondo. Batahanye igitondo niso bajanye ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nibwo buzobumurika. Duhimana ishobora cyane. Haleluya. Twizera Yesu tuzabona cyangwa itondo. Igitondo gishaca ubugingo n'umunezero. Tuzamubona maze tubara turirimba. Indirimbo nziza ya Mose n'umwana w'intama. Nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo. Igitondo gishaca ubugingo n'umunezero. Tuzamubona maze tubara turirimba. Indirimbo nziza ya Mose n'umwana w'intama. Hosana, 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 ashimuje muri iryo zina ry'umwana w'intama. Hosana, 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 ashimuje muri iryo zina ry'umwana w'intama. Haleluya. Ingo zacu nizimurike mu igitondo. Yego. Amatorero yacu namurike mu igitondo. Amen. Igitondo Yakobo yatashemo. Haleluya. taramana N'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani tuzahora turirimba imbere y'intebe mbega umunezero tubonye. Ashimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Hosana, 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 ashimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Tuzataramana n'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani tuzahora turirimba imbere y'intebe mbega umunezero tubonye Yesu. Hosana, 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 ashimuje muri umwana w'intama. Hosana, 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 ashimuje muri iryo zina ry'umwana w'intama. Asifiwe. Amen. Imana y'Ipenuweli. Yego. Iyi kuboneka icambere zigira gute? Imana y'Ipenuweli. Iyi kuboneka icambere izigira gute? Izihindura intekerezo. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Icyakabiri Imana y'Ipenuweli. Iyi kuboneka izigira gute? Izigushiraho iki? Ikimenyetso. Imana y'Ipenuweli cyagatatu. Iyi kuboneka izigushiraho gute? Iziguhindura izina. Icyakane Imana y'Ipenuweli. Iyi kuboneka izigira gute? Izitambikisha umuseke ku bugingo bwawe no ku byawe. Haleluya. Iki giterane rero tucise Imana y'Ipenuweli. Zamuri Imana ishobora. Imana itubonekere. Yego. haleluya. Simona ni ukuri kose Imana yacu iriho.
Mungu wetu yupo. Jamani, Yesu yupo. Ni Kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. None tugiye kubyina igisirimba rero. Niba ari 2 niba ari 5, niba ari 8. Natinze ariko ntakundi kujogenda. Nshaka ejo wacaza ari buzova. Zamuri manshoye. Haleluya. Asifiwe. Haleluya. Kandi ucurange kujya kwa kare. Ucurange inanga